Inkuru nziza isa nko gutsinda igitego ku bakunzi ba Mugisha Benjamin, umuhanzi uzwi nka Ben, ndetse no ku bakunzi b'umuziki nyarwanda muri rusange. Nyuma y'inkuru y'incamugongo ko nyuma y'ubukwe bwa Ben, indirimbo ye ni Forever yasibwe kuri YouTube. Ubu icyo wamenya nuko ni Forever yagarutseho. Ese byagenze gute? Bimenyere hano nge ndi Muvandimwe Pennuel. Iki ni ikiganiro menya ukurikirana umunsi kundi kuri Mira Rwanda. Indirimbo ya Ben ni Forever imaze gukundwa n'abatari bake, dore ko no hanze y'imipaka iri gucimaka. Kuri ubu yongeye gusubira kuri YouTube nyuma y'uko Mugisha Benjamin uzwi nka Ben akemuye ibibazo bye byari biri hagati ye n'ikigo cyitwa Drone Skyline Limited. Ku gicamunsi cyo kuwa 26 Ukuboza, Ben yari yatangaje ko ikipe ya tekiniki iri kugenzura icyo kibazo kugira ngo iyo ndirimbo isubizweho. Ese iyo sosiyete yareze Ben ivuga ko yatwaye umutungo wayo mu by'ubwenge ndetse ikanasaba ko ni Forever ikurwa kuri YouTube, yaba ari sosiyete bwoko ki? Ese ayo mashusho bavuga ko Ben yibye muri iyo ndirimbo yaba ari ayahe? Shira amatsiko muri iki kiganiro. Reka tubanze tuvuge kuri Drone Skyline Limited. Ubundi Drone Skyline Limited isanzwe ifata amashusho yifashishije utugege duto tutagira abapilote twuzi nka drones, haba mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, kubaka imihanda ndetse n'ibindi bikorwa bifitanye isano no gufata amashusho ahantu hanini. Iyi sosiyete rero yavugaga ko ayo mashusho yayafashe kera na drones, ariko Ben atarigeze akoresha drones mu ifatwa ry'amashusho y'indirimbo ye, akaza kuyiba akayakoresha mu buryo butemewe. Ese ayo mashusho ni ayahe? Ayo mashusho nta yandi, ni amashusho agaragaza parike ya Nyungwe indirimbo itangira, hagakurikiraho amashusho agaragaza Pamela na Ben basa nkaho berekeza muri Nyungwe. Icyifuzo cya Drone Skyline Limited cyashyizwe mu bikorwa ku mugoroba kwa 25 Ukuboza 2023 ubwo iyo ndirimbo yasibwaga kuri YouTube. Kwa 26 Ukuboza 2023 nibwo Mugisha Benjamin yatangaje ko yizeye uwo bagiranye amasezerano wabwiye ko ayo mashusho araye. Avuga ko bagerageje gukemura amakimbirane yabayeho kandi bakaba bize byinshi kuri iki kibazo kitazasubira ukundi. Yagize ati, ndemeza ayo mashusho y'indirimbo mwakunze azagaruka, ngayo nguko yagarutseho. Nshuti zacu rero mwari mudukurikiye, ni naha dusubikiye iki kiganiro. Iki ni ikiganiro menya, nge nari Muvandimwe Pennuel. Mukomeze kudukurikirana kuri Mira Rwanda, mutazacikwa n'ikiganiro cy'ubutaha. Niba utarakora subscribe yikora aka kanya kugira ngo dukomeze kubana. Hari igitekerezo wifuza kutugezaho watwandikira muri comment, byaba n'umwihariko kadusura kuri email cyangwa contact biri muri description. Ndabashimiye.